Ebisharara bingi omu district ya Kagadi biceekereziibwe ahabwa abantu kubihingamu n'abandi kubiriisizamu. Abeebembezi batandikire hururu y'okubigaruza busya and RDC woko hagize ngu tarikwija kwitira omuntu weena eriisho otaahiriire ebisharara. So ekinashanga ha ground nikyoreka ngu people have encroached on the wetland. Abantu bataahiriire ekisharara bahingamu nindeeba ebicoori, nindeebamu ebihimba, nindeebamu n'ebindi bintu byona. Nindeeba amaizi nigairukanga batemiremu nanka trenches kandi ekitakwikirizibwa mwene nimukimanya ngu president w'ihanga akabura nagira ngu abantu bareke kutaahirira ebisharara. RDC Caroline atandikire omu Runsunga Sugi A na Kikumbya B omu Gombora ya Kagadi okureeba ebisiisikire okugira ngu abantu mwena abakuba bakoreire aha bisharara the wetlands omu Kagadi bantu mwe mwihemu ebyokurya byanyu mureke kuhenda amateeka kuba president akakigamba kandi twine okukimpurumentinga omurimo gwitu n'okurenga ngu twahikirize eki president yagambire ekigambo eki president arigamba it's a law and mwena nimukimanya ebisharara ebibira abantu boona abakubikoreraho ababyombekireho bantu mwe mwihemu ebintu byanyu mureke obuhangwa bwa gavumenti bugarikyo. Ibura ry'itaka n'emwe aha nshonga ahabw'enki ebisharara ebi bicwekereziibwe obu abantu barikuronda itaka ry'okukoreramu. Okushanga kyaka kiri ha rubaju nanye narengaho naza kurambura nashanga n'amazima ekisare ekyo bakakihinga narenga kugira ngo mbemereze beta batakaho bakagenda mesho no kwinga ekisharara ekyo nanye okushangwa ekikorwa kibaga bali kukora kyakitali kirungi ukabasa kutera reporta mu ofisi y'iguru hano RDC izire nakuja kukirambura kandi kiruge mu bibira bokuba gavumenti bokwikara mu bisara gavumenti okuba no gifereza no ite bisoro no ite ebihuka aho tukuba ntufuna ekisani kibinga Uganda. Omu mwaka gwa 1994 ebisharara bikaba nibikora obucweka 15 arigano mu Uganda beite nambege kachendera okuhika ha bucweka 8 n'obutonyezo 9 arigana omu mwaka gwa 2024. Gasha kwa Timose tumwebaze.